ena kwabena owusu lebene na na makobi akwa na na good afternoon na nyeye ne an utimi fotimi wa ya owro ka wafo abeti o ma no ayetimu no o ma wo mutumi ye no awro e ka wafi abeti no o ma san twe dro fi afi eturu mu ene ye da form no o mo twe ase etimu fa nche why network nye light o koton so a wo de besta da su me amakoto light no me san me da su wo bra me ne ACG ene via aluminium ka na na brampa em se so a me kropod de jama pani o ho no obi ne ko ana obi ne twempena ene wajan ye tumi drum kan anumere 8 ana anumere 5 ye be so ade achi anumere 5 ne be so ye de ba dia ye dum ho no ma fa ye ho nyina o yo ye dum ho no ma ye so ho nyina ho dum no de sumu e show de ente se opia wonten so ntontom o yo okokan ye so akokan de yenka we get punishment wo bring some jam enu ne enu no de atu sesi ne se enu ne we enu mu ne sesi ne ya wura ye ho aye pe ye ho case number 1 Frida wachire e no vra ya wati atomu Kenya ase one waba no kura do say respondents Richard sa akwade enkoransa ene ono so ya ono so sabre ya twe abo so kwa odayiko oba he ma te say mami 10 anu a wo bebo ne ha no emwae bi wa no na kasa pa cho bebri so na ba bia wo ba show so e Bible kro ana bi focus ya kasa preko shina puni bodu ade na ape pa cho me pa Bible ko yin aso de pa cho Pentecost you praising you kron you pejakoso bodin eyeme bodin to aso me for the altar bi kura Bible sa sama me be kan bi kura tro mi ni tro onya me bo ame obapa asembe ne wo ho wie ade abedai sema won se na ko du vo na me wo ene me ma ena awale sense mami to bo fie ntwam ko du vo ukoye de ko du vo e pa cha won ya wo me ona ma me so wo to comprendre français pa cha oui ok ça va oui ça va ok bon d'accord yenkwe ena me de fru ona me ba e ho na ye kwa wo pa cha na won ya wo ye ni me bla na mami wo pa cha mami da so o da so and you be wada ho said ni samonti ya de obebe ni kuru se ho de jai samon yes e che abasa e de jaso a e ho anwa ti skones mi ke so jai tese ye sana nkuru nti omma obenu Frida engo ye ho ne ekwa wo mu ma one so ne nkasa pa cha na wale ko ye na mete me mane e papa na tenti o ya de mane ye me ya ukoshi abe ma no kodivu aho and me kan be si asem so ayo nto ya de mane ye me ya na me se me wale ne biam and am de ba ndi free kodivu and de ba Ghana ase timba 2018 and I'm going to my miss can me fa be hard and fa man quarantine Kenya ase and am de buy nti wana ye kumidi ne sane ne bibia command on kro nti me to am ka go moada what's up na make can o can menti ase o ma me o kodivu a ene ye wo ho ene o be ma no o so be ma no hu we do a chima chini me ka asi asam na wo kasi so no menti ase o ba pa wa wo dada wa wo say we ka 5 emusu ya ode etu hia asede somebody ya oba ka sie tie ni enti no wo hia ba ma ajita o emu odu chai aye pampi se be foster bread be foster pampi pa nya kutu sana command we na msha na wo se me kwa wala metete ntimi sa be ma no wo hia no we because wo see wo Cote d'Ivoire me ba mpane fo papa no ono hia no we Cote d'Ivoire na aha na wo ne tena na ne wo
nkolano sa wale me no wo mienu to we ana enye yie mu ena ade won sakoy tietia to aso me Kenya ase na me di me pa me senior ma obefra me amene ma nyema na esi we ye wanchi ti sa opese esi se odom esi se obi na be ye ayie na ase no eno na ye de ye ti me share rich and I say we are here with it and I stand no I could cheat hey kafra and ti me share rich star kwade and all the two men who say open uchi na say nyina mu no uchi na say jument horo na say tere nyina no awu mienu tira uku agya wo ni nyina no obesa ko hia be ma wofo modiamo me anko hia no ya fa ne mrafi me hia no all the two men so open na me say me nim kuna jai 7 years since that na mba na otoso yes, only by my dad, 7 years. 7 years. No man said, men pay her some quality muda. And the shall no ban by that. And say, obey Fiora, nay, Fiora for no one. Say, eh. And then it's a free that pana, Bema, but the Bema Bam in China, mentioning to me, man, soon you need to. And the Sarkodeno, man, who they are, the man to me at a pair answer. And I'm a case and another man, no in fact. To none of my more mission. And I'm telling a blessing, come, mamma, baby, be a dancing. And I'm calling my mom, say, Mammy, Miss Ramao. I'm in the bed, my man, my wally giant, to Miss Sona or Bata or Ma. Now, Ban and the Superman at the same. Nambusa, my Miss and a man, because so near it, and also no Biao. That's my Miss Ram, I'm family Tinko Chefs or Banano and our Baname, also back at the a dear Medina, son of Banado, and our friend in man say, Richard Shaw, Bible or Pejuma. And I said, boy, dear, to me, in your man, Cassani, your mobile in check, you're not born into bonnet. And to me, once I'm a blame was, Frida, no one saw what done. Don't say me. Me, dear, me won't be a nanny. Now, when I know about what I do. So let me swear, Joe. And I'm blind so bad. No blind, I was say, let me say, and I'm glad to then to ask some kind of I'll be telling my medi. No, see, what for ya like as some said, I'm all right. Now it's coming to my million blind Casacasa. I was a 7. To one of the yards also on the so. Tia bad indeed in your family. I was so uncoudy with the answer when I'm a Pedro. So Yamo Bejono. I have what ye. Hele. Near the womb. Near the womb. Naka Quabrania any say ya. Modiamo. Nakwaba uchi I said ye, and proud of the head. General, quite. It's ye, auntie. Tell call hospital on the Montiasi. The doctor Bacola says, a man no a year. To me, pigeon sent the doctor, dear Hammy. I don't know many son of my year. Me young Nambia, and at my hospital on Castle Sadia, and then go to scan no more the cross. Eh, cool. Yeah, Fred by my friend. Tell my Johnny, every hospital, no buy. Sister Bacola, I start for that, what free hospital, my back. Johnny. And I'm some minister, my friend Bema in female. To me, Bappin was mad there, beside was already. Mamma call my master. Yes, I was still when you see and go out the cry how. And I'll call the master, tell the master cry quite soil. Or kind of the master this cake with an the man about. Tell the black back also to Amsuna. Or man, 50 city can call hospital and nursing good and say. That's now when I job, but I'm so. Now do so dinner. I'm going to do so. I'm going to tell me, and I will say, go to scan about my son in the bosom. Yes, I didn't say to a good meeting. And let me suye. Hey. Nana would down our female. Tell me, Oba gets what I see and tele. Says any pessia. I am with our female. Sarkody. The patchy barry would you fool. Now say I make a good here. Tell me, swab. Edrobe. Skill. Secure. And when I dare do to send their finances. Yeah, my record school in a secret center. They said, yes, it's Lydia. Any person or two was a Abraham Paul with move. I don't watch it.
busam na asira we ho ya monwene mo ho mebusam na kan o se apache a wona asensen ho ka bususam ya monwene mo ho mo hwe mo brabo na monwene mo na mo de mo se aho kire kumu na sabi eso ma ha mu so enchi atire mu die ya se enchi agu mu die mu aye de frem dokodoko de e me man de ejire tadua wa twetwe nti what to cheat what the people me pie wachi kam chira wo ban so anum red yanko papa takasi say black say menya bosu na say na misuye say na ni madum say menyin sen say mbano ketwa no 10 years me sabe nyim timi jale ye me dwene wama na me hu de fi me timi mpie firi wo man timi ansa so da mu biem ye betu ya say mentive say me Pentecost for Catalasta wami betu me say timi ani wo mentina nkwa so ni biem ana mo fe timi da fom nti abo me yare timi esika fire no manyin san wo da fom usuko bo beshi uchi na say wo kwanye mo so ade de dade na ne ha na ekotwi da say na betu duane amodi boy here na me be what Frida ya mo nwene mo ho ya nko me pesa wo sere samni mo ya what Frida na me be what Frida mensu ni etumufo amuntie Ghana for me ma about this time ne de wo mo pedie empa wo no ti se wo wo fanya santon no wan fa wo ba bi ansa wa ha mu ho ansa na wako na so be ko natural potential canal any assemble Critoria Hood wahura gina vagina crystals enso ye adwuma Libya enso wuso vagina rapture treatment ina so ne ye gira ye adwuma auntie wani babli nani abre o nani babli sisi nani kokoko she potential canal ne ho ne ma no o mo de bi o na Abraham po mo akoro no mo twen Critoria Hood ene crystals bilubin grucus nanunia enani aganga vaginalis Frida sirikakra kafra ate ye urade we mai mopo yenkoi free jacksunu na kasa ne yenko oh ye momo Emmanuel ye urade di mi be si biara ma peneso wosu me yale yanka kose me mama na nyema ba hu kesi ye urade aw o ma me so abija ho we sardine ne kakra wo mele asewuni Samuel sradie na mo Ghana for ma ne anu de obe ukuro ni so menu yakofa ni fu abo ho kakofa but Ghana for mema my vagabonds mu we yi o na me se mo di ada mo bawo mo yi e be chenkra na yi ye twege tin mu a tatata na mo se hwe se kwa mo opi TV susu uba ya no ka kire o se mini mabrabo mini bi mi twi jensen me ne me ma na adidi e ma dada me ma me so achiatum adansefo mu nkum wa ye fubo ne ko akope 7 years eja enipa okoka bia he ena henachi akola breki henachi otele pa afu ba ku che kukuya yenko ba pa timana ya no ko sinema no manya bia mama e firi ti afa won kono na wo man ko nkra no na panini wo sai ayi 23 years so ndo ya bam OSS grandpa is your mic on the 23 years OSS oh fine the master all boy oba bema the person also on so 18 years OSS to man her me and papa and near see na they said ma the first one na ba na so bia ho kire no to bi esi na ade obesi miss ai ko mo na ni bra bro me jale ye so me free one bema no I had the bio. To make culture say rich, the other my near. When you get no bearman, well, who be? Wama say, Wama in chair bio.
wo ka kire ne se wanyam no menye obi san se nti wo ye de na anyam ye na say rich ana me ya kwala ma ko hospital me magina ho ati me nche hospital na yesi menye bo so miensa se medidi se me ya de nya rich asem brother mama brother say bibia oh my brother say bibia oh my brother but se na nya ma do say amawo na me sa baba wo biem se me man ko school tira me peda chipa amawo ma ti man so mutie masem omuni ya ko di view ho no ko di view ho no an ko school ma me ko school na ma ko ewie na me ba ga na to kwani mu no na me ba ade tokotoko tokwa no me de ba asem sa ko e ta moment me ya da an ko school na de you know se me de shame o se me ma me ma bla bonya ba sa baby ti me ma na e ma da be ko senior ma kra na ye ti wo e kan friends me na em bibia me ne ma na din ko ma ye bibia ti me ko no mo ba mo se ma ye nya se Jennifer hospital se me frere to kan ka se peska ko hospital ko on fama na nko di fie se no wo fa fie no no nti aba se me hu no wo be ko eso ni ho wa pie na me twefo no consideration nti wo ade o ma me fa ye wo nu amba ni bio dade me ya wona ne tena di sen ansa freedom ansa na ni sen ne ba me se 2003 na start ni sen ye de ba ye me 2003 say 2023 2023 and na wo no be che say di bo so me sen ansa hu sa wonyam no bo so me 4 months nti e ko si 4 months na de course be ka se me bo so me ensa na esa bo so me na wo hu no na one ne da ye na e na onye nsan you so na me so sad do no say me wanwa e na me go so nti me friend ka se peska ko hospital o kasa no na o 7 years o mfa be mada na wo mfa be mada na wo nom contraceptives no na ide that is me hu no no o hu no dey o start say asa me no ma okay ti doctor na kan say me nyam no eye me wa me ti sa kwa mensia e ko twa scan fufro no mo da sare tu no ene do e de afeli me ti me tu na ka sa metimi anyi sen kakra sa ani o ma me fa ya o mo metimi su ko pe oba tan kure ko school to man kra na me ma me ba na metimi nya daje ye de enhwe nkola no ti bla ba ko na ehwe me ma ye ma no sa na mo musika na mo ko school kakra ngati ne masie ba no ma ko si na mo de ama me ti me ko hospital ti me ko na mo si o enche na ma wo ti me mra 2 weeks ti be 2 months ma nko ti when is start akwa na ti o say start now ti de be o be na mo shede o be na start na o shede them sa to be na mi so busa na so ya shem time ma friend be na friend be me fi me se me mra na sa de no se ade no so na me say time na de ashem me busu mi na ba be to so me nya busu mi du ba ko ko 1 year na so sister ka say sister me so bo mo de na ko hospital so wan ko doctor so no be kasa na sister ska wa minister ana ka che fio for no mo digi ska de man e de ma wo e na me kwa ne o mo di matem a minute net ni ba ko kunta kwa e de fede no kunta na me sister me nyimi yo uni me problem de me face ka ya se ga shem tam se me mlamba wo no ka me ye de ka me ma eska se muntra na me se na sa de me ko twa scan ba ko e tesiri ana ba ko de yi ni bo mu stay ni ahwe sa kwa no ho me ne e kama te kan nya ko si 4 million me ko nya na me suko se me ko fa 4 million wa ye fa ti wa ne ba to adwune afla ba me o de me ba me pa bosia o de ba de ba na sa ba ko se ana bla tiri mo o de sa se ne mate kama wa ba se ya bla ba ma na bla ba ye basa ana me pie from se rich nti ya obe na ma me fam sama me tete sa efi se me fa ye fo ma tete sama me pressure cause say ye mo pressure ska won ya me de operation o me ba no katin sister le di no mo fe ni ku no fe kura me kan ma se no ku sam se na me 4 million and was selling tie me ka e krom ko twa scan to na doctor ka say aka no me ni sa tam no so pa ho system ka se me wo a enye this is operation to hospital doctor operation ka once the be no accident to operation the mean to me no sister any opa o man kwan dia o pese o hwe o ma dia ene me entiase ni operation me so ma me amona se me nyi for say e fele kwase me bi ma ka ta ma me nyam e
menyo manya ku fele to my mom me mama da se menyam to mo ko me bla na me bla na se me nua ba wonye me ko no wo se wonye ti won so ne ban so e be no operation adoji nti no o ti me nua da so di ka ba me nche ababusa me se me nyu da na se wunyimo wanyanya yesi ebe operation e de ni course tembo ya gwa na me ko mi fie ro na ko su chire na ne ba no mo ma wo di ka man 15 minutes ena de ko e no ko no ya de me ko hospital wana be ma fa ma ko so for be say bla na mo do net no ena wana me pressure sa ko so ti ja me ma me ko ye operation on ko ye obi foforo ena mo kasa ye asem sidi ya ma mitime sire kakra to mo hwe me ayi no mo say akofo na ye mi wie ya sa fra be ma say hia moja be ma bra no metwi moja be ma na amba sister na ko no san ye sister na me ko no san ye me nyo bia o bra no me san keke den ko mo operation wa ma sister na san ye ye be yi me susu ya fra me so be yi o nti sister kro na me de ko ono na sa e ko pe bo sa na de be yi me nyame nhira no ko pe bo sa de be yi me enti ye firo sikanda wanje ose le ba na me ele ma no ye bia ma papa because ma me ye bi ma na me nyame nhira no ma me ye bi nto wanyi 15 million no oh nyame nhira ana me se bla me sraw e ka 20 million 2000 da betua ka no ma me na pa kro no ye bi obo me na boy no hunu no e de adwuma we Messi ni Messi fo nso bi no omo ho nsem Messi omo nsem aye bebre Samota no omo mixing tie bi entuto na ba fo mu tirim na omo adwuna sensen yo ebi no yo ka say ena me ka say Messi no wo de ma fa ye omo o pe yi edi wa mama komanda listen ko fo no no mama bia di oba ta ye mo operation emu odo to me fra be me kura na be me se da me na ble bi o fra me phone no sister me hu be me ti bo modna ti ne ba manya 2 weeks na bi akwa no ko ja ga bi e wo he am si bo modya me so ja akwa na ma me na hu be ma na me ye ka me ko nya me se la de ma ko be ma na me ko ti bi ko kakra bi na ma je ma hu me ko kakra bi na ma je ma hu me ti mi dru so am ai ga de ti ma hu be ma na BBC page out ka Rechna exam to class blah 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 blah. To obro se ti de ode me no ene me son me hodu no ene me bo me wo ba bia hode ne fu ye me bo se pound na ma tan ma bo se pound ene me hwehwe na ni so wa na suffer did suffer be ya so no ana ho na ebubo obi ani so no suffer ne ba na suffer me nyai me twe be ma na se sa de na ko police say o ye wudini oba se obekume ebe se me life we send pass no on Travis is Satan can I see Kutami come the war bearman. So no, matter French, the imagining. Let me go free and then who bearman and Casamin Damoja. And or Palma Chawa, to one of 2 bottom when 30 city. In fact, 30 city in the film bottom. And I band there with the bamboo, Doctor Naman, a free walk. Now, who bearman be my friend was saying, my bonus to fear corner. On fear kwala ma kwala sika o ma kwala escator de na so wunti na kwala papa hwe kwala kakaka ama wo ya ba ma sa pro nyina benta kwala papa mfiti madam fu ko diva bai yesu sa na me ne di ago no fru no enta me de be ma pa ye oni na madam fu family ni meni nyina akọ no cheko do 2 weeks na o ya duane se bia no ara ho ne sham so too much me trans na me hwe me picture kan ne no me ni bi o na me all right na the picture ni bi bai ma fa bia na nke hwe nti nti ya bana on me madam fu no ayi o abremu side wo nti ya bana me baba ko se ma direct ne jina wona se praga jina na ko scratch e ma me nya me hu fi wa ha enya tu bottom na ya 1 million e fro be sina me hu bla no ma pala cho se bia se sister no na de wa wale ana o yira na chomini efiri woni nua mo ne maame na ne maame no wasa akọ me ne maame eso nko fi wanyine ne bra mo mo ba mi nchenya ne mo na the region ofiri a won kransa je se wo kon kransa ho na cho busa no kwa won ka ba bia wo woni ba bi so a wote na mission wona na wote aso ne be mission
me Kenya so ya baby a friend me shi I wanna know what e free wo me mu plan me timi friends akwa na yare me sra no hu me bobo enti e di be 3 months no na me dey ma me sorry and I'm cotton so kakran ka se bi enkwale beto e dey tro bia enkwase ma atena se ni enkwase cotton so say operation and I'm say men scan to me to say me ye aduma kakra bia na inside mu ya me ye say me start and you mess 2 weeks and I'm starting them kakra sent say me ko senior man and enkwale ba was now what years so na me su na man say ma me man say ma e be ye kakra ti but we are salad do ya na say dem na me so na ko ya because we dey bombo krat e bipolar case hey and I'm told say kakra tim told say ba en ya be pe baby ni et ti me yin so na baby home operation ko bo fridge na sa bo me yare ti na me told so ni bi am friend scratch it is after me baba ya no bo mama Frida asa wo ya yi kan say ne kura because I say my friend be mona twena me di ni pala ka 2000 ni pala obo ame eme yi mi ehun ne man kata fi ran de wan ji ni sika ma sra be man so hwenya me animu no first kan ye de man say ni pala etwe me ene ma se so ye de man kula gu me so ma twe be me ya twe na ti say ye nya ne de ko hwe ne ma ba cho de bi ye de nti mo na me ba say etiefo ni ayefo mo amen ene Ghana no ho obi ani abre so nyame aye wadom na wo ho akye na oba no ho akye sole kwaji nsu afagina traffic ni na tom na se ye betena ha abesirisiri sika sa wotwe wani mfraaye onya e bafan bibia anya wo oba wo nsasa egu ho de operation obi aye ne miensa meton na nkwale gu me so ntiama maame operation obi aye ne miensa enso de tade eti sa wo se me kwabenane wo ma ba ko 23 years ba ko 18 obetimi 23 no betimi aye adwuma kakra support na ase me metre TV so magigi scam out dia sister me pacho me ka se metimi aye adwuma na me boa ye danye sa ebedu baabi no show ya ye obi a de be ye target obi asole anu abetra so me kono me ko cancel se na me ko so a ye beti scam out na nipa na to de bia omuhia emwa kan no na omunya me die me wo ba me show so a me ka no kra kire o se sika yie me yibi de bia e kama koma se me obi na me ma obi but we excuse na wo de ma no we me hu se excuse o ma no manya nkra nketenkete de o wo na chi kra wo 10 years me ho aseme okosu esa no mo papa ewu amo papa wo papa ewu papa shene kakanka wasiti papa yana kakra madam na me yin ntina me ko dis kan mame woni mo bi aka me ani tie woni mo kai da me so na obi abede ka e na waso ya betre TV so se me de kan to bi first camera ni me tua de a me de me mom de me ka se metimi ai se adwuma na tra se obi first camera na fakotua oka e yesa na your viewers na ni omo mu tie no ase enu omo ni ye ya kasa omo de beba nti ni ya bekeka operation wakwa woni ayo CS eno so kakwan ya de woni ho ye before na bibia de ye de abayisam ne ne mewuram e kakwan no ya de woni ti we anya ya de wo ho aton ensuo kura sister so a wo se kura ne papa no kakra kra mo hwe na no mo hwe na se me tiwi se me bagigi scam out se kotia wo kade a me se adwuma me nye se wa wo twa ya wo ka wa se no obi hu no so bi a ohini ni ababa ha no buy 20 million man dey afan na sameti o say me be riska e dey amawa mame menye esa yemwa ya wo dey ese no e na viewers no yemwa bokra bibia ye be riska bibia be riska wo start ya happen na Nicholas Asante mo start say baby asem ne keka kro no be kwa koye riska but we nya dey ese me dey be abetire ha be gigi riska ai uku no abi ma me se champo to na me dey so mama me das so mama me tie ya wo ka se nyina asem an ka me beka na waka if you say of late ye be hwa say e se la sulala no adore so too much obi sorry a wo ba
na sika ne ade amwa enkonfo to kwan ewa abuchire wo da wo no mo ye adwuma na wo mo hu ye mobo na wo mo ebo ayen na se be kwabra ne be ma atiase sebe o wo yi na adwuma ne maame nso eba mu na so man wo mo nyinyini akwara we say na yeketo na ba ko so nya 10 years eno ntine sebe wo yi adwuma eto nso so ma akwara we say bi dia kopinti ma ya be ma no adwere bi anka ba ye ne telephone number ne bibia ye nya no ye na kasa ana ya frɛ dachi bia no ye be frɛ atrase ye nya no na ye na kasa na sebe wo ne be ma atrase wonim ni krom wonim ni maame ba bia o mu frɛ na ba bia ya o mu tie no se ye no de in fact we are sorry ye nya de beto akokopɛ enti ne ye ka ne se ya o bi hwɛ no obetimi adiske bia basa bia ye mfa ma na se ne de be hwa no edo so too much obi aya no abanti yesew pa ye beta wachi Onyankopon de oni nim ko ye onam so ya wo ye ne ne Abraham pa bia no awrade ofese obeye yesew why bema no ni telephone number na ade me be ko so afre no ko betema ya ye benya no why oyi ne das because ya say too much rodo enti wo de me ma wakwanya why le pesa wo kasa na wo kan wasem se no de mama wo sa kwan ne de a na ma hawo wa kan wasem se situation ni tu sire wiase nyina obi wo mo abi no de beboa wa why pacho kwan wo kasa pacho mi se etie ma oni so free da Facebook fo ni po so mo nti de wo kan me pacho mi se etie fo me se etie fo so mo mo bo the nyame de hota so esra mo so mo etie fo na hwefo se me se me nua me brothers me sra mo a so mo hu mo bo me sra mo pa me de nyame de sra mo wawi yo Abraham malady Rabai nensema o ka no de dodo na ne de ni nyina ne se asema obusa no se sisi wo pese menye den no ne nka wo so wo ka kire malady se abrantie ne na abefa wo ene wanyem ti ye ko hwe na ma no ye hwehwe no no metua ka no ma ne obi asebe woti baabi na wo se ye frɛ ne so metua ska ma wo ma me wati de ye kana sa abrantie malady bisa wo no so malady abrantie no sisi wo ne nam no so ka wo yaba nti me sere wo a me de be down na mo wa me na me nkonko mo nyi ska no fo na me nkotua na sebe enye obi ewuhu mo bi nkokeka malady usu ukru ne frɛ ne se abrantie no sakode we malady nya de otonwom nya sakode obonwom we sakode a wo Kenya ase eye South Africa wo se fro say mission ho na north sebe yi sakode me ka mo ate ase baabi a wo bia no me ka kire wo sa die o ya waye no wanhwe a wo nkwa ba yeketu abi afiri wo nsa wo nkwa ba yeketekete edie nti na akofo oban na wo ne nada na susu aso aba yenyem no wadwane agya no hospital ani mu nsem bebrebe ni nyina mu ofra a wo mfa ma ne di sanye mo ye nsem hu no eye nsem hu no sesa wo dwene ho mema ni bi ma ne di da bia me se wo nsem bi aka bia no kro mema no se wo tena se na se uyi wani firi uba ho amane de wo peska no so wonya wo be pe wawie yo be bere hwese wa abeba ni bere ye uba ne so wo tunu botom 30 cedis afro say hia obi no wo tunu botom 100 cedis ebe na agire be hia watare asani atutu botom mane di mema ni bi de omani amfade amboni mpira omudi omani abomu asafo ye nya sa enye fe mema ni bi gu mema ni mu ase wakofo oba ne na nyem enke wo se TV so no obetena say obi ntua ne ka bi odema no wabra wo ba na henachi wawo abema kama henachi malady baabi asa akode obi ano wo a wonim sa akode na anim sister yi so one ne tena twempra na anim baabi obi ano mo kire ne kira kwa ne yemra mefa no sese maami ntia kwa malady onim baabi a obehu sa akode we ya asa papa na bemmo abefo ba ne na nyem awo ofre wo telephone wo de me wa ha ana mefre wo ana me peska bi me de bebro to krane na watoto na sabe ho ana me fa wo oba no na o mehwe ne ma wo wo nkofa ne nyem no na obi metua ska mfa ma sa akode no mfie sen frida akokura wa mu papa pani a wani afi ena so wo sen amanleti hwe wo tike mu tiri nya kura na so ne ma
Mami also we didn't come on bebre. Na medika ka se me wo bana be cancel no na se wo betena be keka me mani bebre oso. Mani bebre oso. Emrand in the money nyina na me mani head and fee wo mo sa. Ani onu ananu wo so mo he kakra. Obo amale di. Onu anu na tinfi. Onu ananu so no wo kan se ma me kan. Onu ananu na wo kan. O male di nyesa me gibia hwan ma no. But onu anu se kasa ansem wi. Eti sa me mani akosi ke ka wo masem. No mba be he wo mo mana ma me ye free. Say 42 years male di. Uhu no mo abrewa not we. Me ka no kra che no. Ya wo na mlante de ne fam ama na bo abrewa. Eti ba bia sa akodi e wo bia no. Omra no mehwe ne ba. Akra ni sabre kwanka ene ka no emu ode pampers ne enuro ni nuane akra ti se ya osu sei obedidi na so te ho sa akodi e male di e be ka no kra se wa ware no te ho me hu ni se wa ware bia no no oba ne te wa ene o twantro e kire we so etimi ko ba se we ni e naive anku oni wo bia na se wono wanyem na watimi yi nani na male di yankasa nche abata bi yankasa nche abata bi o se no na nyame afafia no opodue ku because we no any so we kura any say wa hu ni say woni ba ekunu because we dey any odi gina na sana ati dey besi na nsi na bata mu a akra yi hu ohun no a ofre no no wo se da bi se meti ase no atran dia me ko hu abusuafo edima ko hu maame agye atum eni ni nuam nyina agye atum afa nyim ko ban na me frem dia obi anfie me male di we asem papa abata fo bi abase bone sakode maame se sakode ewu a maami ebo sakode edua no ewu a maami na me na ku ne ba wasi hu ni number unku ba fo no su ni obi a number na wa mpratwe fu be wa na frida akotwe ni saa no ano kwala she me brothers me e omo ye no kwala meti ya wa be femina no obi a watena se 7 years 7 years wo twene wo egino ho so wa hu bi bra ne mo wire nyina kra be se da bi ni nsachi nwuma no ai moa ai se tambia dansuom se ne amasie saa ne de jinsi na wo mo de atwi foma ne nyina be mo asi na e wawura de se wona so be ye eti mu si Afrida ye sei be bo ha wo si a be o mo 50 then akoma me bo to no 1.5 bo so to no 1 million ai no mu si o pant ka ho e ma iwa ni bi o mu si o mo dro na ma ebi mu kunu boxer shorts so mu si ma ni bi boxer shorts enra na me church ade we woman of faith na ye treat laziness in marriage say na ma bia ya kwadura no boxer shorts kora no enkrofo na esi low sperm count bebre ba ba wiase nyina afafiri nipa na wo si ku boxer shorts wonu na bi awade na wo wadwodo ho ate akonum no osi ni nyama no kra ene ya ai to re boxer shorts na se ya na o chante sa na o chante ai bo afa uku nso na ye yona europe se yona akwadjiro Ghana for my worry dear my omo dedede o my te se anoma aba wan so ne mu ya ne takra betu ne redie mu ya ne se kokko boxer shorts e mema se bi o mu turu mu nwi bi kuro betu e jare na papa ne to papa enkoyie na bi etale ne boxer shorts no bi na obi si we sama na crofone si na mo mema no bi no ya na me amedwem ho na me tiase woti wona wo yira mo bi si wo boxer shorts we asem papa e ya mo nka so tom enwiti osuro okaka ni mama ne na obi na esi wo boxer shorts ene ka wa ba ma no so kwa de ne si e no cigarette wasi na madam no kontrase ya nye so bi ama ni bi ka se ebi wo ha ma wa ni pant kra no ma bu yansa ya osi e man bi su ban no akwadjo omommo wire kopem ha entwa nsuo na esi ne ma ono ane de akropeso sika ho enti my lady brade sakode mami sakode ne number we abj abj sakode no mo me frɛ ne ma ye ne ye de ya blow ti my lady sakode omra mo mehwe ne ba hospital ne owo ye besi ne no wayi wani ti hold di ne ka bibia na onte ase a my lady ensem hunu na sakode di ma bena wo so peni momo number me pa cho fatu production line so number na egu screen so o ba ma ne kakra fatu so ne nyima na nsa na wako so ti sakode na mehwe ne ma sakode mra ma ni port say no fatu frame ye
yentie de e ka kire nipa what say malady abrampa wo sa akode no susuro na a wo de ache na ntiti bi mana wo de ache no anane na kwaso David nyame ne sa akode minni no kra malady de me kan say sa akode mra mehwe ne ma emehwe ne ba em say maami say waye mobo o mra no be no wanyim day one ebesi ne wo frɛ wo telephone a wo mfanda na sebe malady we nyansa se me ne wo da bia masema ya me kan say sorry, the person you called cannot answer at the moment. Please try again later. Malady da bia sema wo kan say mema bebre etwetwere ban ye wo mu nam mu mfie so no mu pepia trog ne ade nyina ye o mu mo manti o mani anhwe mo malady said dem ame kan onzo odi nkomo ka sem bi wo si nipa bi ti say enkan se so trans kra no didi kese so trans didi se na nkopɛ maame iwu se maame iwu yankasa akode na eku no enti sabre maame se papa anya hwe abone nya hwe se sa akode betimi ahwe nyame anim atena se adidi anom na malady wo ka se nya se yamfrɛ no ma frɛ ni finu a wamfa o wo be frɛ se wo mfa da ana ode de ka enti nipa wo ti se no malady na se nku na ɔte ewiase wo die ti se nipa wo trans na faso be no o trans no didi faso be no so eduan wo so obo ne duan nyama na okɔ ba bi ne so wa ba ade won kana na won akɔ yi ho no akɔ beti ne ni wa no enipa bi mfa we nya de fiade emema bam pem kɔ da hwɛ malady wo mususu obre mo mo kwate ana omo di nam wiase ɛho atwetwenti ɛho tiri ni nuro mo nom na me ade ba gogre mo wan se da bia ye wo mema duro enti no so na mema gusuo ɛne ho anwa ɛho nwa na se soche na omo de kɔba se jinsi mu kɔba ɛne kwasi asɛm ko na omo di ɔfa oba wunua na wanyem no wo frɛ na ɔse mema no wadi ho akawura Nicholas Asante wo se sa akode ne wadamfo a ɛne ba bi obi a me ntiri nka o so se na damfo ne sa akode de ne Nicholas Asante o me ntene nka wo boan so de ase sa akode is my friend so I wadamfo na me ewu ne Nicholas said de nyame akira we a wo aiso jani wa America na se wa wo hwibo towe wo hui we ya wo wadamfo de a ɛne Nicholas wo nya damfo papa yesi chem no kram to suba ene wadamfo we die ene nya o enya ene nya o Nicholas Asante enya kra enu efere pa na sa akode we nu say wo ba no hwi an mo red malady busa na scorpio ni bi wonu hwi na wonu nsa no wonu nsa wo ma wanu so ma me na so wani abri mi so ade me na nko kan ne ma Bachane. And Sunday and one. Bachane. George to the one. Brown on a lifestyle, who net so you'll be over. Nepia or Yabasa Basan. I am one. He said, Tama, or yes, and Banner, no, a friend was at that. Obey the way of Papaya Procope. I don't remember from a club of Frank, I said, in the banner yard, or say, I'm going to escape any more to a moment. Nicholas Asante says, I call you about you walker. In your way. Well, Jan, Carlo. I'm off my banner for friends a dime. Do I adapt a coupe? Miss Row, me, mammy, yes, can be seen there. Oh, friend, I've phone a belly. Mamma, I'm not crying, my friend. Maybe, Miss Aniska. Oh, friend, I'll go to Sao Casana, no cattle corn. No cattle. Oh, go soon, I'll car. Peja ya no hu wa ya no akate so ma wo megina so nche e na kwa koye bibia wo ho na wanu nyina na na brampo be ya katua o obenya ho akatua enipa ne malady emema ni bi suban wo mo da na di sese no enti sa akode malady we dua no so obo no on se makase maame na aka se nipa oti se so odidi ene yeso otu ka cha enti se otrase di maame he ewiase nipa o so ma wonta no ozuzumani ni di no abetami ekwan ode wafa so no wu ya kwa na aku o operation ya yeken man se de malady kan ne abaifo do mu wagim etu koye ya se koye operation wa ma se nyanya mi na gina oti na koye wa ma nkanyo na aku o aka women na aka na fra ya fra na malady won fa no e ho kra sa ya question mark e ho ya question mark na se wo subambo ni bi nti o hu new number on the phone so a on peke malady ya mani pa bi ntini ma bi ase na sa akode na na ni ma hwe ne ba no na te sa de ma mi be bie na no aka bia no ebe ye woni ne ma ne na ne na busuafo
na ma me pani a wo ba hu oba no so oba wa wo de na ba chia wo se ma je wo fe so yeso bu ade ntima no onyam no no ba fie wa wo so wayi wani te se wo de wo nyina wanyini no eso bo won safo nyine no oba na wo nyini na age tu mu oba na wo nyini na age tu mu maladi sa akode ne na busuafo tie ye ana obi o tie bia no o sa akode amane mpafo hia no so mpafo hia no efi se Kenya se mission hona na wote na se ne wadwane age obai amana ne atutu agu ne sem a obekwa akobɔ udia na se nsuo ni kuwa ana nsuo ni tiwi a wa wudi mirika ba behɛ oba maladi die ti no se ye falso ne no ko ansa no ba behɛ oba ememma bi di kwase asɛm ne nsɛmfo wo kan wo se na wo betra fidie so a eduru bia na wo ma abu afu kika nsɛm na wa sɛ hunu wei ene nsɛmfo wei a wo die esemunu ne nsɛmfo wei a sa akɔde edi maladi ne kwa no no ne kwa no no ne kwa no no enti sesie no sa akɔde etie ne a maladi se sa akɔde etie na na busuafo so tie a ye ka kyerɛ wo mu se sa akɔde de ne be ma akɔ yi baba omra no me hwa akwala no omra no me hwa akwala teza mami asɛm bi e be firi nanum aba bia maladi ebe ye no me de ama no emfa hu ne nimfi a wadie se nya na benya ne nkyirima na ne ma bi no akɔ ha wo mu so kwa enkran ko mu ne hwe na nsɛm a mami ya wade na fam ye obebie na no akenti ne kɔ ha sa akwala ensem wo no akeka afesa akode se uye nipa na betima atenase bi mu a afa be sresre ansa no wadi edi enti na wo se kɔbasa emema bi di nsem no ne nsemfo ukofo ba wo pe na obedede na defe na ogitum na nya di ni wie pe wo se fa kwase asefa firi okɔ eni anyim kura nya ba wi amaledi obe block o line na obi e wonim se obe betima afre ni bia obe me na block ne la wa meto akra ni din Anthony din ti madam for Okolivan and am there quarantine maledi wa enkwase asem ye asra kode ati hwa wodi ono ye mo tran wanka o ka che so oba okay so o ma mi a o mo we o mo ma me ho etu akra e friend say ba friend boy wo de to wadanfo jefta boy on madam for friend nana boy ma so for stand a chance spices didi peche ya de abrampa na de fofra ya yes the fofra aba we ginger and garlic ginger and garlic flavor enu so de gu nam akokɔ nam it when ginger and garlic ni de bpia utim de ye bpia na say universal and we so ye spaghetti and noodles and ye say ya nya asam ketua omusu die ni wo de pete ho spaghetti and noodles flavor this is not just spices die ye be di pete ememe mu pana on package na kono hwewe garlic and ginger ye de omo de niam eba and ye de aponche so ho na ntwie and akokɔ odwan ne nyina de de ye nkwan wo de ya anusu ede de na kande di some fa bi sende no abrochire Germany nti obi kwa me dibi ma no na wo de akwa akoma no de akyekye ne nam enom ne ade maame nti said ye waka no say scan bi ba ye be fra wa ma wabeje wate yo case number 2 Hamid Bashir I know free by a dira or a complainant. Respondents Samuel a champon. Sister Iku, Namon can't me in Pegaka Sini na Yanka Inkrofo. Munko Mumpo audio number video. Bra Bakama. Eh, who can offer? And yet, and I say, about Sister Iku Nukuredo. I your mommy who say in video. Na ye fankai amanfo why ye nua be ma ante hana eba no anti munkoye na ye fankai wo na yi say ono bra no kire do ehye ne to setie ni kakraka bra me pa chopa tina ni say na ba wa ntina ha o ma asem ne tofa na wo bram na afedie ye miem na me dem si show up obi tetrata frudu akone Gentleman Dental Clinic o senye ubetu be si be fe kwa hwe yesen alitosis ku obeyi ni nyina firi ho fu ani kirem 055 na 1395882 me pa cho edu twa ma me wo ya de se
nuro fu ani chirem wanu ato untini dia ko GB ebe mo hihye ebe ma be ma ginam 0559 415191 kanken eyensu krojen ye nyina nkonko GB me pa cha eyensu ono mo onomo a ona wo sene no obrema UGC tafuni road about route to kwada swami also this house asia wa so mama woni be 4144991 Exodus kono ko GB eyedu kama ko GB jentuani mienu se wonnom ene se e ko bafua anum presada ko ya de mo be to 44700 mame bo wasem ni tofa bo udin ye fra ma adwa yo na no de asem da e bo ni tofa ne ma bla amlem yo de acho na no me de bedan se me ne me kunu neti na ye ton adansie mu niema enti ma wona me ne no so te na asaware no ma me mpene so enti o ma me no ne ye kokonto kwanto kwasa na se yare ne ade nyina ba bebam enti wo ka kire ne ba ne se me ne omo ne ba ne nyi baako te ne ba na nyi baako de na so se me no ne me betena de a ene ne ba na obema na sresre wadura kroduam enti ampa lugusu sresre ba ma ne adwuma sei ama edan mienu a yasi waton ne motokin waton ne motokin ne mienu se ba kokoro ma me mo na ato a omo de ye adwuma wuku ne maame ato ne ba ne motokin no ene so waton awo de ye adwuma maame ha na yi wato me ba twa bla wona ne bai me ba twa de bi wo be hia no ha yo na ade ne ka sebla na ba ba omra na na ba no baba aba yo betra ha bra transi Mr. Bashir case number 2 Ahmed Bashir complainant ejura Samuel Champon respondent ejura call odayinko eja Ahmed salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahma yo oba iso ayi o Bible Quran e be focus ya snap kasa prekobodia eni e kasa prekopede he Quran famani peja Boudin ayame Hamid Bashir ayame Hamid Bashir mikura Quran sa sama me bekan eye no kre min intro Allah aboame oda papa asem edi asem na aba da wodoma yese o sibre ya Samuel Champo yi bebo ne ko adubi ade yo we de asem ni nyina na se mi a me bra ene na sorry afri yan kwara brim ekopim se otu kwan ko Libya no mo na konto no mo de ne kopie Italy to kopie Italy honom no ena nkommodidia tembia efre na ye ma ye ho advice ena ye se ene se sadia yempe asasi kakra bi mfama no na ono so enye japade bi asede be ya daachi oba obenye bebe adi ne ti ato ena ekope asasi no so ayekonya aye no asasi ne ben sa abrantie no ni fie na baabi a wosi ye no asase ne ben my na ye to cement wo no no eye sister iku Samuel Champon asase ne ben no ana ye hwe se ye ni nyina ye baako a mu nyina mu ni mu ho adwira ho ye ni ye hu nyina wo adwira no ye ntimi nko baabi nko to cement abra a wo no ton cement ye sati ben ana ye beto cement bi wo no ho ye to cement ni wo no ho no na edi ko ye aduma first one second one ena sa beto ye ena o di receipt e di amaye sa receipt ni ni afi be mu ni last year ne to cement no e wo no ho ye to cement ni ye ka kire nse ye ntimi nya aduma no prekope ye se ye nya abotre kakra nti how many bags ye to 170 bags ena yi 20 bags e free mo na ka 150 nti 150 ni na wo ho no na ewo mo na ebeti se
ɔto ne store no mu amanfoɔ bɔ hɔ ɛbɛda ne ka Pacho mmeso tenase ebisa tenase mai na baabi e keka kro no champion no onye champion ketwa onye champion ketwa kola nsɛm no ejege ba yanko yo yanko de ya nenso ye bede awurade ase sanse de etie bia no wode yanko akyeye ye bedi nkoma kakra nkoma ye bedi nyina fa enu papa awurade wode ama ye ho adre bia me no betena se de medi ka na se yare ya obi benya wone fi yade ama me no wanse fi yade edusa heba onyame wado yade papa se sia me no wokasei ye wonum akoma ko be se edu nwotwe a ye de fa laboratory sa wodu mu a FDA agye atum kane de na munimo ane ye edusa mesha ne kapsa se beka ho asam se nyame adom bebrebe aba beka ho clinic ne nso nyame na mo adom ne se de mo ba mo gye etum ne yadanse papa mo di fa ye ho madanse ni nti ya biem mfidi na ye mo wo ba ye behwe oni padue ma ma ona bebe yade ne wo bi Awurade nam so na wode ayaresa yi mu odin na wode abro na yenka edusa he ba mesha ne kapsa se ho asam akra edusa he ba mesha ne kapsa se odwaso baby ye to do Ghana ha babia herbal shop drugstore licensed chemical shop baby ye to do biara wo bo round as me pede say herbal mesha any do say herbal capsasa wo benye bia to na dwumati tu pa enu mienu di pa no esisi ade ni koko any wuntin anase obi ekuro ankasa e woni ni pedua mu enti ade ho tutu anu odin ade wo ye wa ho odin ade abegya ne so wonya do say herbal mesha ne casos na ha se sa wonu mu a ya me adowo nse adanse no aye pi madanse ni na so ha se na wudi bi enti wodi bi kwa me kan wo koko no afifiri wo to afifiri wo ko mu agugu ani asen kitenkete agu ba bi ete se woni nhyɛ da nye ho koko ntutu ani asen tuntum koko na gu kom enti he na ma akra wo ya ade na asa wo fere wo hyɛ ba kora de bi o se wo si ni kola te se koko na di ni pedua na boso woni mi na tutu ho saa ko herbal shop ko drugstore ko licensed chemical shop bi ebe wo mu wo bo roma wo se me pedu sa herbal mixture eni edu sa herbal capsule me dofo for mixture me ka capsule no ho nenom me say for mixture no e ka capsule no ho nenom wo ye ne sa wo bo hu se bibi o mu bia nyame adom na afiri ho ama ho aton wo si sire aye wo ya che wo je ho ba bia enye wo si sire mu tutu emu hyehyew wo tenka se kuran kasa abesisie num enti ama wo static nerves no emu twetwe kasa ho de honye asoto asinti na etwon wona kokko mu nti na etwon na wona ne tifuna yududu wo tenka se kuran kasa ba ni pedue ni ma bo mo de ara ko pedu sa heba mixture eni edu sa heba capsules ne faye woduro wono ma enkam baby a wo ye adwuma bia no wo betimi anom edu sa heba mixture no ene capsules wo betimi anom na wo de yakọ edonyo obi na aye ene afa me se pia ro dofo en ma betra am no ka wasam ebisam ba ye no ya ka wasam abu be enfiedu wona wonu bi ni di wa dance nti wo bone mna ne se ma dance enie wonu no bia pen bia wo ti woni pedua no ebefiri ho wo de ane se wo to nsuo no a ha no wato capsules na wo de aka ho wo to ni nsuo no no wato ne capsules na wo de aka ho no wa sha asesa wo num bom na wo num bom wo se nyame na medusa so na wo de ayarese mu odin na wo de abro obo wa wo kwan ni minimu koko ha no obo wa wo titi na sum koko ha no obo wa no posa nani wo hu ne wonye obo wa benwan sisa eye koko obi kura me ka ne koko no woni trim enti wo kasa gu so ana sebe enka anka sabum koko no da bi am tra radio so tv so be ka tro se koko no esa yekuro ti ba bi yekuro bia na ya etehu moja enti obi koko wo bi yem a wo gira nan a ohu moja no eche se woni yem na apai ene hu moja so fi ne sebe afa na to ene eba ti koko wo trim obi kura koko ti ba ne pone ahwene wo se moja efi ne hu ba koko wo bi trim a ede animu enka ne ho me ankasa pampa ankasa wom wonya du sana ne mixture ne capsules no no du sana mixture ne capsules no to aso 1 month ekuru biara wo tim biara no Awurade na me du sana so be yefo ama ho ato ebra wo hwem na wote nka ba bia yi wo bo ra herbal shop drugstore licensed chemical shop bia mu a wo benya bi ye ne ankasa so ye wo clinic ye adwuma ye wo mfidie clinic no ba ko won kraba wo kumase ne wo soa me magazine macro go filling station e wo macro no rada na emu soa me magazine macro last stop wona
baby aka no duru enko biom no filling station obegina ni mo na last of filling station na wo no ye gwal uwura mo inside wo na ye wo fam ye ni soro wo ko nkran so a ye wa be kala pass ye ben Las Palmas restaurant na wo La Paz and traffic light udu wo pizza mind to so ye wo pizza mind da na chi pizza mind to Las Palmas na so ye wo na chi ehwa na bi ko sunyane a ye wo New Town ye ni susu gold di enu hwe wo ko ba bi te se wo was bi bi ofia na ye ba so bi a watakwa ene wo man kasim ni ade nyina na bi wo wo ko enkran so a wo kan shi na busu seta baby ye wo bi akwata de a appointing krakrakra dancer ebi wo ho baby gapsen pharmacy ko forudua ekus ashaman enkran kan shi drug na bu baby ye ton dru biara o memo he ba shop drugstore baby ya kumase Freddy Mens PF Pharmacy ba NS chemist baseline pharmacy Osons chemist baby ye ton dru biara kolena kene baby ya mister mi na etonton de mi farmer nom obi atonton du sam mesha ne kasos enkasa ma mo ukro di nti de nya se ye toni nuro e wo ho sisi ya de ne kuoko de akopa bi edu ne de oya adu sinkro ne kokodo so no magum tim kumkro e wo ne peduam 20 ne wo mu no bo mo ntim ye den enti be ma se wa ye mre wo mpamu a wo yi kaso na de nsuo aka ho no nsuo ne kasos ne bom wo se wo ntim be sane sane na be bo wo nya hoaden e wo mpamu a wo no wo ye dofo be hia wo ni beje wo ba wo mre ye so ne se ekuru na wo ho maka to se do ne sa ye kuru do edu sa ba mesha ne kasos wo bo ekuru pa na wo ne ho enti wo ne dofo hia wo bo hu se eye ne ya ehye no edwa no ya ka ho asem saa wo mpe ho aduro nanso be ma ne kotwa no ho pe koye bone pe na afi efi wa edeja na aye ntokwa oba ye ho aduro na ko ba se wo wura e ba won nchen a wotimi ama ho kwaye ma ho ne hia ama na ni age ama no so ani akafie ho onyamre ahwe ma ama won so akoma ato yem enti so ne be mehia na ye wo ya woni be mehia na won ti mu atenka pe won reche wo gazima wo de ko pe do sa e ba mehia eni se ba kasa so ne ka won nom ekuru bi wo hu bi bewu san so no ye be ma na se mre wo mu a enti wo hwe ye capsule no a ya twe ho waist pain male vitality won no mu a eboa wo ma won kwamwa ene wo sex system no enya ho den san ne rade aye ya ri bi na etete wana wonya typhoid ana so cholesterol yesi wo so gonorrhea na syphilis ene ha wana ya de akase ulcer etete malaria etete wo be ma na entimi nsoro kra eso tia na yete ana sa yekume bi wo pesa wo ba na rade fa yeso pide wo ma ana sa wo pesa wo ba na ya rebu wo ma yefi wo ma wo dun so ye oya wo dun so dwesi wo dun so emeye wo chema ni nyina wo be do sa ya ba clinic ya e wade adum ye nuro me transfer no di nkomo say ye wo 18 herbal products Food and Drugs Authority agiatum enti baka wo yare na wade fa yeso no fa aduro ma wo be kuma se Freddy Mensa yo prostamine capsules aye prostate aduro and a man capsules aye e mema nkwa na enum enu de adwade adom ye wo bi pa de yen so ba hwe kira kwa wo pe here wo benya ye number so ba bia enche me de number ni betu dwa so wonti bibia se a wo de free me de ma me de sa me ni me radofo ne ye aduro ne fe ba pe de sa enti me ma obi infa piero and wabɛtena waka de wonti aduro ni ntumi nye ni ametena se na ma kyerɛw de ware de adom ye no ɛne me wo mu ɛne na etumi ye na afi wonti bibia se so a wafrɛ na ye ne wadi nkomo koko ne se fifiri wan ma du sa mr no kasa so no no to aso boso me ma ne ko wu ni padua no ye obi o aduro bi obɛte o tv so radio so bia no bɛtɔ ɛnso wonom aduro ne nkyire hwe de kyira ne se wobɛtɔ na wanom de ye no nko wo ba ye clinic wo Kumase soane ko bia wo bia bra Kumase soane magazine macro go filling station there one macro no inside macro last stop Kumase I want you Accra you La Paz you ben Las Palmas restaurant number ne de spin ni no me sad ya to dwebi wonti bibia se a wo de freyen baby akoko no wo bia ro de be fe so no wajew baby ya really wo biara obi an ye wo bom biara obi a modi anyu no biara mesrew obi a wo ba wa se me de bi ni die kra obe ma ho me enjoy sex kra no wo de bra wo ye be ma wo ju hu de se wo ye mre mama de no ko akaketu abi yare abam mama Johnson so fitan fem be ma ba e mo hyehyeme mama me be ma me ya me ya ma ya me Johnson tentam daytime Johnson no ma ne do na do me na me de sabo am wate e wade betimi afa ye nso no aboa wo de yin anso be ya so mre enti me do fo mesrew fa number no na wonte bibia sa freye
ye share to see operate clinic wo kan ha no emfie duni wona wate e ho dance papa na ate e ho dance papa wona wonim ye no nim ye no say ye adwuma woko sunwane a ye nsenta no e wo sunwane New Town ye ni susu gold ene de anim hwe susu gold anim hwe ho a ene ye wo wo bakuma say ye Swan magazine me ko gold anim number no 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 and 055 700 9824 055 700 9824 055 700 9824 and only a number 055 700 9824 and 0500 110 115 and only a number baby yadi ya juma wo frɛ ya wo benya yɛn so yadi bi atete wache yadi ya kwahye de wo bi wo mfie wodi a wo nu baabi a enso boss baabi a emmo ye do say one inu bebre one ointment ye one drink ye one prostate de ye one hypertension de product de toso na sisi de ha na samre ye hawa me de bi am chasa me kam say me pe be ma wono agi ne hu di say mama do same ankasa me de me say simbu say me fro boa me eni ma nkoyi me yire ni nhyeda nye me ho san say me mema sam e wo fam me po ba wono agi ne hu di say me domi kunu mama me domi kunu yesa ye counseling ti obo wonu mo mama me domi kunu I love my husband nanso woni me hia me nreche me orgasm anas woni me hia odin ho ka me a na me feel pain enti da bia me feel sem ne be sex e ba sa ye be hu se ne be nkoyi ye be frefre no me brain ne de ma e bia na wo ba bia kwa aware wonya ye clinical product ne bia wo pe prostate ne ha wo mema sem ne ha wo gonorrhea ne syphilis ne ha wo typhoid ne tete wache e kuro nkasa wo yem osa tete wo na bana me de to dwane frɛ ye delivery across Ghana baby wo bia be say deliver aduro ne bi na ye de bro no ye be deliver aduro ne bi ne de bro wo de ane so be fa number na de screen so no wo fa na frɛ yen ne ni odi nkomo wi a wa kan problem ha wo nyina na wo de a kyerɛ yen mama masem nie kan sem ne nyina a kyerɛ yen wo ka kyerɛ yen wi a ye no wo kasa ya ye packaging aduro na bochire fo bia baby a e de product ne ko ya ye aduro no packaging kama na fa ye de send the car ana de fa baby o say de fa na be ka won sa e be ka won sa ni a show said you be no na aboa wo 0500 110 115 and 055 79824 what they are somebody right for GD any driver so they are saba e be e what for GD any do papa be said so no fire sign no no wachina wo shama medusa ana papa dusa na ka said dusa he bala ne de ahobrase age so say madansi ni e what den kan nyina ho amen me e da se e jaba shiru trase jaba shiru yan Sompa Nkomo no so entusi mo to cement o bla no na yedi ye ko to cement ni wono ho cement na to no dodo no nyina ye 170 ena ye beji 20 bags wo ena e ka 150 ti 150 na e ka ye no actually na ye ti information say na adwuma mu honom no watu honom no watum amanfo obo honom bedanika na me ankasa me se ma memfa mani nkohwe se no kra ampa so me ko honom no yatum na me ko ni fie honom no ba bia na me fie ni ben asase ni honom no me ko honom nso se de mi hu se de honom se aye no ase woni ho kra mensu minim baby a no ene esa ne yiri ne chene cause oba esa no ne na ye adwuma no etu edi asema no ani ma me esa na one huku ne ton cement ne ma etu oba chew se wo di be ma na be transfer wo ba gisika marko ton abronsan ya ton dentia for bilo etu oyire wa bra we di bra bisa bashiru
judgment na ni so maame ni mu na ba bia ni kunu obi onko twa na akɔju sika ensre tete sa na case ni medi na kosie wo de metie o nti omo ana eyi sa TV station na ye follow on na ehun se case bia sorry a eye edwura case ti steady sa case na edi hun se sa asem we a prayer na titi ni kura ni ye hwehwe ye nhunu ba bi ama no akɔhye ene eti sa de a yeso ebetu anamo aba ba kan ye wo na ya ka kire no ba bi a wo bia tokuro bi a wo hye bia na sa cement na hu sika ese oton ba ko bia ma 88 ena oton one bag bia ma na calculate ni na edi ma ena o de receipt na o de ma me kura ocho sa receipt ni balance yes we why need to say yes one adventure yo ku kwatena konwam so na anu kunu na ye adwuma no abrampa ma ne metrase ni emu so omkwa am jeje nkrofo sika na cement no de fire wo de be ma na betra be bokura bi si agwaji sika ma mo so no matonton eniema on se obi so dia aba don fa ko to fa ko wi abechi maame asem ya bla yi kan wo so mse na receipt no he adwuma ne dia bia wonu kunu na ye adwuma no adenti na mo jeje nkrofo mo jeje sika no cement no man fa nkro ni wura no ma de ama wo me pacha de wa kan hai de satam na de ono na was store no na ye adwuma cement no omo tua na nipa no oyi ni kakra na oyi ni kakra nti sana na oyeye no nti ne fombo no ma me kase minim pa na me twa na mento fombo no minim adane ba once adane open masem oya masem de oya masem e wadwira ho ba twa na ne adwira ho nko otumi kra so okofa nema 3 days 4 days no o mai do so ba de ba fresa no so ba de ti smart no e wo kwan ho na me wo efie ho ebi kakra bi wo ho ana wode ba ma na so me hwe wo fie ho di kwan ho de na ono na eteki yesu anan ba twa nti wono de na ma asem de no wo ye na odi bia odi se ene ese ukun ono krai se ono ne ho kire no because e ka wuru so ntimi ntua ti ene wo de na agiro jama ne ka ya si se ska no wo ma me ho se o ma me so odi tuatua ka e fe de na papa e wa mu ntua ne ka ska no o ton ade ni wie ye no ono de koto banga no o save no ma me no ma obeyi free bang ho de ba ma ono koto ono ne bang ono so save se ono na tie adwira ho enti no ma me no wanyina na obe ose cause the way o control niema no ye me nwanwa kakra onu mi se champo na uku no mfie sen 38 ena me meti anu da ma wo abodam wo won tem because mami ni be ya sem utwe ne ho a onti ase eti blast say wo ba no hwe cement de me ba we ni onie ni yiri ni cause Ghana ha ko bi e bone ne e pani enye etumi kye ne maame to oni wona ne so na e store ti me judgment no ani busa no say eniema no ni ku ekosi sen busa na sem nti be kwa ya me se so meka kye no o maame na kye o maame no wa ko bi se ska no se wono na oti adwira ho a obetuatua ka no sa na maame ne ka me ba twan abi je fe na maame ho de no maame ni di na se ska ni ni na bra ma unim se bra no adwuma no ra unim se na maame wadwira David unim o se wase no no e de adwuma ba cho ototo aburo na so omusando ototo aburo ene se bi wona nsem togo nti aye yi ana wate waton
Nini anu yese. Uku. Omo na 6. Ma wano so. Omo ya 6. Uku na epeni. Patron. E ma say. Ma 4. Me 2. Na de na ko so de ni 2 kwan no nti ko ti nkuto 2 jema. Otoso 4. Otoso 3. Oyo ba. Patron. I be je unya asrasire na afre ma na ikura yi maye. Oh. Na you because said ababa we e na eka o. Se ma me ne se sika na o mi di tuatuaka. To o mi di tuatuaka de so obi di biaba. Na bra no nko no tua ni sika ma no. Fatuem na yentie de o fra eka. Dawood Eba Clinic. Ya waje so krapa. Pressure, diabetes, I am close stroke, any weapon so. Me pacho. Doctor, you say I don't to me say Quategra, mine chrono, the Aka University. 360 na don't to 0241244012. Archbishop say what in Pemprawa dear. Koma dear. Kona kwa jibi. Ukomu be. Ye bedi stay. Kona kwa jibi. To na fachubi. 0598585219. Kona kwa jibi. Leicester Ghana. Amuasie wo amuasie. Me pacho yen kase pa. E kase yas. Ye wa extra long heavy flow. Kona kwa jibi. Fama wo ba. O ko school ano de call. 05013937. Na yen kan fo ba. E chan fo ba. O fo kasem. O se ya de kasa wo te. Na kodum. Ko. Sasa no on show. Go to dwa. Obeti habaya to so. Nemu sa ya de awu do. Obetu ase afiri ho. Obi atu no nya. Ye fu nwi. Amani nyina afiri ho. 988 Bipini Toma Plus. Ko na kwaji bi osa tamfo pa. Obo anu. Onum ne se. Aya no wachi. Efiri ho akro. Ya maduane tomu a. Kwaji bi. Ba bi e to na eduro bi. Eye osa duro. Bipini Toma Plus. 0541337810. Bidima fisa wani amawo. Dr. Time da so. Oje ne hudi nti. Obetwa brato ya de so. Na watumi so wa mo ya de din a na nkyere se wo sa. Pokuya se mayira. Kuma se abuya kwa agogo. 0500727215. Joycan Roofing Company Limited. Ye kwa akobo ye dan so. Ye seflo. Ensuo to. Enframe fa. Ewie bo. Good works. Mumu me bo ma. Eye kama. Ye osokoba mpa me. Emu nyuru. Sadra na techina Hensha Brigade. And it was 0540125816. Obo eba a medical research center. Adro to adumenu. We are doing kakra bi ye nyina fi ani kyerɛ ho. Na ɔnhwɛ wo. Wabeti ehwa. Obetu ya de na fi. Ne nyina. Preka se pa. The good so ehien sa de gu nkwan mu. Onum ya. Ebe mo ahyehyɛ kama. 0249761508. 3P garlic mixture. Eye 3P. Eye toa. Ehwe ho pai. Tini ekoko. Kono kwa jibi. Abufianche mfa. Obi ahia bi. Wa yekese amro so. Eye 3P. Ya dwuma kakra bi anu abi. Eye 3P. Ente hyewa. Eye 3P. Sanu na yo titiri. Ni nyina 3P. 0248928824. Na yenko yenim. Mr. Champion. Interview live. Yemfre Mami Hana. So Mami, evi ase wo na okai. Ade bia wo de wano beka bia no eye wo ma. Mami bia na no se wo ma ne ba no abofo mo sresre di. Ampani ampa se wo fam se de benyo. Ne ba no wabofom wato na japade. Esan edidi ka no ne ade ade. Wono atumi ato ne ba no kra motoki. Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Please try again later. To copy your tone, press any two keys. The price of the current caller tunes ring is 50 pesos for 30 days. It's as simple as ABC. As I say, what show where you no demand. We will call ya owura so mama e be che okwan kwaya so ofaso na won sabe account sika e simple we nya nkrobo we nya twuma ne twibia receipt no ntina me free girl on yiri ne sam wo ni share ne sam wo titi mo na ka ba de na ma me free ne sam e friends e chire fese da ma won enti e dia dance se o sika e won ho no mo e se wo tua
we de nya me pacho bi ani twan e chire dabi sika na ma no ho no mo e wo bank wato ne na japade ni nyina sika ne se wo nya sika bi fa ntia ka bi enti sraw se ne wadi wa hin ni na wote asem na waba ha na wonu so obetimi abo on fa sa kwa so me se na wo twa se ya wo se be kan sika o hin me dance yo aron pa me my lady me dance pi nyame nyoke my lady mami on se onene kasa ye ono agitum so obeba ne ono ankasa gitum so obeba na nkyiremu bi on so obi ano oba abeche my lady mami efrefre wu amane ba no yo ofrefre wu amane me ade a chese me dwene ho amente ase ne nze enipa bi sisi ni nua na ni da ho pa o na wo sisi ni nua my lady no firi hen enna masa ne ma we duabone obi mekun ne sa ne mana do so no wa hwese mami pani a obakọ awade efiri ahyase wo mpe awade no so wo mpere so yaka wate ase ono na ware my lady edie pan zanye baye anase ni bre ene chese suban bia emfiri nyame ene ti mami mu a my lady die na beba se obatimi aye japade wo se koton ajapade ma chese ma me no mami hana no baby o bia obi etia wo mo na mane my lady enipa bi ye niam bi a wodwene ho awonte ase obatimi asifie abrosan ene dantia aton 4.2 billion agisika na koto wo account se ka bia woni na wodi tuatua my lady musu sembe no moto oni oba we no bibi omo ento eno e wo se no se ye do mekwa masofo bia wa ben ana nananom bia hwemu amaye a omo hwemu na asem entiase bia eni sa asem we mu entiase bia nim edie na beba se wo ba sifie na da wade e de ko heaven eyantu wani abre se memprema edie oba no che ababa we yana wo mpini a agapade no ne na ye no se waton momfa ne chefama no wo so baba ba yi wo ano ebesi ne ye frofo a ho mfa ne se ni da ho adwade malady sa papa yi se de wo kan ye no eye tietietia so obechi mami anase me judgment anu no anase ware ni kunu na na ye store no bra so ni mu mo nkwa dwira ho no nkwa kire ba bia maame ne wo tietietia abraham pa maseta na metra so o kase bi bra so ne nko mo so de wasi bone kwaso wasi bone kwaso ebisa maame no se wone na ti adwira ho no monti no ne ba ne nko yiska na manti maame na ko wa yiska na man o maame no enti won no tuatua ka no enti me ya free ase ame no obekọ no makọ kire wo no akọ sika o maame no wo so wone na sika no so wone nchen no ye enti bibia na no container 2 no kra me ka se me fa ba ko maame no se ne ba no so obeton container ni mienu enti na me se me mpene maje ba ko ya adwuma enti ba ko na aka maame no ni kru se maame nkom enti eno ho enti eno di safo no omo so mu hu eno ne safo ti no maki bu ya ni na fa fufuro to omo ki pu eno so omo de ba ma han enti so maki na wo ku no sabi sabi waji kakra na ni ma na branche pen mu pa ne tini maame ye ni sei ya wo tank aye de mercy for essence ogu white wine bi omo de ni nyina akogu omo ho no ma eno omo de omo e de ma han maame no wo omo ho ori ni ku me ba twan na ni ku no sunu me ne number mi wona number abi je mu tra papa ne me hwe bi ana papa ne de wafa abran papa tra se na abi je tra papa ne na me de mi hu bi da asam no chese I don't know my lady said any e ka no de maame ne kunu ye man lady chese me hia se ababa be bo mu dua na de besi bi ansi mana o mo mu dua me de mini party wi aso na ye ni bre bone a ye bo dua na wu ana de na asi my lady wu de ka no kro asem ababa kese sa na tie a my lady die di na o se maame we ye so so sanse mu no we so wuti adwira ha ya fro wo so beba se si e hwe o mo abo ababa ya bra ni sun mabu na bra ni sun onu kwa wade a wanya hwe amafie waja no mfa nkra ne nko na ohan na hwe nkra ne ma wo mo mani sika ne bi fanya adwuma wo wan di sika na to account bi se wo na ate adwira nti wo na anim akafo akafo e beba no ene maame no onyina yie maame no de to aburo gu dem odi to aburo de yafuo ebi se won timi nkaso na brantel ma lady na nsese wo to se bi sa de wagimi kakra no wagimi 37 38 years now maame ekura remote na otimu kwa na otimu kwa wagimi abema watimi ya wale
ene oba da wo o ma me na control na sabe ma we say my lady wodi ni bedi hina na oba abusua pani a enya nkwase asem kwa na oba bedie we yo ya de no bobra ma ne ye dabi ya de no bobra ma ne pani mu tini ntum mu anya na nti na mu mani dua nko no esamfu ni sem nu no odi no no cement na wonim se obi cement 150 bathroom na ka wo my lady enti abrantie yi obeti maka se nyamia nim se sa ebegu no onim ni po de ne ka. Hello. What's baby? Eja dukuma he. What the atoso? Eja duku di atoso. What se wa mutie? Eja duku di atoso. What the ebi je safra no? Eja duku di atoso my lady. Mo nyina ne na masole de mu twa ni pasum. Ono so kwan ya sole eja duku no. My lady wa bu mabem. Papa duku wa bu mabem. Presim ni papa na de wo ye ni. My lady, yanka bibi nkyere jaduku no na ono ane bankasa. Jaduku. My fine. Me pa cho wase. Frose. Entwa. Okay. Wo wura bia ba yadwuma mu ha se. Wato cement wo wo ba no ho. Wo ba champon. Cement be 150 bucks. Akoye mango ase driver banchi ama boto ama. Cement ama ni sika ama. Yebusa ene ntwa se. Wone wo yere. Mo sisika no. Mo di tuatua nkrofo ka. Eti ye mentwa ne bra na badwira. No abagi ni sika. Ene ye se efra wa bo amane. Ose wana so wato cement wo me ba ho a. Ana ntwa sisika wo me wana wo ba baje. Wase e wo na wo yere ho. Mo si obi a wo de ka bia mo betua nti. Wone bra na e ba bagi ni sika. Ne ye bo amane. Wana me ne ka sei. Ye fra me wo hini ni me na da na ye fra wo yere ha na no. Awo fine, o fra no fine. Me fra wo Sompa TV so Kumase. Awda anjuwasi sikano anjuwasi odi sikano we ho omra. Omra ofo bi mra so oni kunu no ton en so diska bramia. What diska bia wono anjuwa no so diska bramia ono mo obi mra mo magiska. Auntie. What so ono anjuwa no mo to no anjuwa no mo nim se de o tientina. Mo so no. Chaka mo ho anjuwa no subanya en kam krom be pam na firi mo ho. Kamba pam no krom firi mo ho no mo. What is samuni mo awda mamin kan tremo. Anjuwa no oba tete mo an kasa de mo so mo krom afọ musuo. Samuni mo a. Ya de ye musuo dada wo. Yo. Ejaduku e. Anu tina. Anjuwa ni ni pa krom mra me ho. Anjuwa no so obi ato no se anjuwa no pa ne mra. Anjuwa no pa ne mra no be giska no pa ma no. Anu tina da no ne ye frɛ wo yere sɛ. De anjuwa ka no ye nkasa ni na ye no kore. Me kura sam no ka no me se ye me nwanwa dodo. Kwa do a obogu no yere ne so no. Edoso. Mame. Eja. Owe tie me. Me anjuwa no me won ware me. Ne kunu wo ho. Enti mu frɛ ne kunu. Me de obi anfrɛ me yere. Eja bi. Anjuwa se sika ne wo mo ho. Anjuwa se Anjuwa no wose ne ba ne sika wo me ne kunu ne. Wose wo no wo yere ha na ho. Wose ma te samo de kwatuma kansum. Ane wo mna meje. Wo ba. Anjuwa se we ho ne kunu na mu musa no. Ne kunu bi a wo mo obeka kire mo. Mo frɛ ne kunu ye ne a mo frɛ ye ne. Da bi no wose sika wo mo wode se ye be frɛ mo. Anjuwa se sika no wo yere age. E de akwatuma kansum. Samu de betuatua ne ho ka. Ti so obi aba no wode ka. Nye no an se e ma ne de na ba no wa matua ne sika ma no. Ejaduku. Wadwane. Ano Ejaduku. Church of Pentecost wada. Duku. Papa Duku. Asoreba. Oko. Man. Oko. Asri. Oko kra. Pentecost for me ma mu jaz. Ejaduku na kro no. Ofa na kro no. For your tone, press any 2 keys. The price of the current caller tunes ring is 50 pesos for 30 days. What does that Was it bibi amedi ne ho? Maladi. Sa uchichi wo ba. Obe ha o. Maladi. Obe drew. Just Joanna and I do say. Hello. Sabra so obe ha no a. Ejaduku. Aha. Mesi ntwa no. Asem no okeka no ye kura ya nyini. Ensem o kan gu no yere so no edoso.
wase wo ba ne motokin mo na mato amode adwuma wase wo ba no wo polytank mo na mode ma han enti se mode ne niam ma han de a no obi e wo de ka de a se mutu ani ka kwa kama mame eja mame eja wo de nyira na me nkyerɛ motokin ase mate anjuwa no nti ɔno sa na ɔto ka motokin no anya yene kru na ato motokin wato moto no da ebusa anjuwa se sika na ɔde kɔ ha na ɔtachi ma system million na ɔbɛgye ye no sika bɛya ayi motokin na ɔmotɔ ye no hu sika bi na ɔbɛgye kɔ ha da no alo anjuwa bɛtena ka nti na meka kyerɛ mo sɛ anjuwa no munnim sɛ de ɔsitie munnim sɛ de ɔsitie anka mo soso no so koraa wate sɛ munnim a wode asɛ wode me ba yi akɔ court ama court aso mu ɔmo ka ama me ba no kɔ bɛtua sika bi ama court no sɛ ɔmo nyemfa ma wo wo so wonje wode aba bi ade ne bɛkɔ ejaruku wode gyina hɔ gyina antwa ya tua sika ma court sɛ kɔgye na aso mpe mampa so mo tua sika bi ama court me de da me sie container no wie ye no antwa no wabodam pa wabodam na antwa no te wo no antwa wabodam sɛ mu hu ya ma me kan kyerɛ ma antwa wabodam wo wabodam na me sɛ so ma me mfrɛ ni bi na o se me nya no audio ti me ye audio ma no etuwa mo first ka bia nkɔgye akɔtɔ ntwa da bi ma me se ma me wo court antwa ka sɛ ni court wo boa eja court eja me pa cho court ben ya na de ya wala court court antwa de asem na court agra court ejura court wa I say ayi ko obaka ni nyina kyerɛ mo wate antwa na ɔte wɔ no mo hwɛ ni ye pa mo hwɛ juwa yi a mo hu ni ye antwa wase sɛ wo boa wo enti ma amba jo sɛ mamenka enti oka oye enti wodro san na to ada panti antwa enti ba me sani audio no ne 3 days no no de sɛ ne me sɛ ono onyo na sɛ me mra dwura ho enti ne sɛ ma ba dwura ho a oni hwe de ba me ntimi nya be ma wo kura tomato no ba tomato ya ma obi ana wo ba gimu skal bi kura de ko ha dan wo tachi mai hwɛ enye sika ni na wantwa me sɛ mo fura ne kunu na ne kunu kura kyerɛ nsɛm no mu kyerɛ mo kɔ mbɛpam ntwa afiri hɔ mo bɛpam no sɛ mo fura ne kunu ne kunu fa no ɔka de ntwa ya mo bɛpam ntwa afiri hɔ na kyerɛ sɛ gyaru ku ntwa no wɔnyɛ yo me na me ka kyerɛ me sɛ mo ahwɛ ntwa yi a ntwa bɛ ɔmo ɔsompa sɛ deɛ ntwa bɛ twitwo de ma fɔfɔrɔ bu mu sɛ mo nim a nka ma wɔ ne ti kɔkɔrɔ ma na firi hɔ no mo ye de ye pamu nipa ye boa nipa sɛ de wo de ba ye bɛboa ne yie mu na ye me de me de ba mboboa me ba to mba hu sɛ me nsɛm a me ka no esisi so ade ye ne korɛ adwuwa nkoto bonko ana ntwa bɛtena hɔ bɛsɛ asɛm kɔ de kɔ wo kɔ wɔ dwira sɛ wo kɔ gisika da kɔ wo so wonje sika no edu ba ko sɛ me ba wo ba twe ne mu wo ba yɛ sɛ wo so ne nyina na mɔbɔkɔ wo wiɛ sika bia de ma wo nua to kwan wo wiɛ bia yɛ sɛ wo wiɛ me ba ne da na sɛ de bɛ ko nya wo wiɛ ne nyina na ama ka ba na kɔra na to fie ndi atwa ka afɛ wo ba o dina kɔ kɔtena ba bi sɛ sɛ ha ɛgya bi sɛ bra mo fra me ba no na ɔno ane mo nkasa na yɛne yɛ fra na wa mfa wo no ne waka ɛpɛ de ba ne ne wasɛm ɔno ne waka ni tu fra fi so abɛda ne ka wo mfa ɛne ni asɛm bia enti wo pa wɔde ne kunu no ana ntwe wɔmfa me nɔmba ma obi sɛ obi fra me na obi fra me bia nkura me mfa wɔne bra no ne aprosifoɔ abɛdwira ɛne agya do kɔ anwummerɛ wɔne bra no ne prosifoɔ wɔma wobɛdwira wo sɛ sika no wɔ hɔ nti wɔma wobɛgye nti ɛne mokyɛ wɔm anim na mofa duane hyɛ wɔm akyi mehia kane me dɛpa mehia polisifoɔ no wɔ sɛ ɔmo mmra wɔba bɛtɔ me soso ɔmo mmra wɔba bɛtɔ me ne adwoɔ no nyina ba bɛtɔ me sɛ ɔmo de sika bi ama me a wɔbɛka mma tie wɔbɔ ne dam paa na ɔnam wɔ no mu wɔbɔ ne dam agya do kɔ asɛm kora mo gyina wɔ kora mo bɛfrɛ me kora meyɛ madwuma wɔ fam kora mo bɛfrɛ me saa yiwe ho mensɛ wɛ nkora no bɛfrɛ me kora ka memfa agya do kɔ wode twa so no masɔre ba no twa so na sɛ wɔntwa wo sika no wawie bia ma wo nua de atu kwan ɔmo hudo ɔmo nka o yɛsi dollars woku dollars nyinaa wawie sɛ kora ɔmo sɛ makosi sidan na ɔtachi mai ɛde ɔmo ma han da ma sɛ ɔmo hudo ɔmo nka ɛfa ɔde ɔmo de na wo nua bi atu kwan ɔkɔbidua no wɔ Dubai na wie sika ma ne ko Dubai sika me na me kura ma ye passport ni bi da kura me pe sika akɔ
What the oh quay? Who's who go to buy me? Any of quiet, sad he because in your name. So what day? Master, I say 100 million no year. Almost the two, or my master bad a friend, ye elder. To editing and say, Mamma say, or mamma can be near Juma. And mamma catch a head and catch it say, Duamo Yameno, and yet many Berman apple brana say what tone a carbon what tone dining me in Nua. I didn't want mamma be fine near Juma. That's all my mamma be afraid when I'm a Duamo family, quite swar. The ban who back chileno. And master back and say, we couldn't go into a bar or no, a becca. Until another chain almost frame ya, or me 100 million say, if any could cast her, if any weapon say. Ya mobi. And it's going to know, okay, 100 million, no, say what they mamma. No way, 100 million. No, say, never know, Fremia, was it register or no, or second, whatever mamma. Nanya Quaji. Ma, 100 million contain the room cry, moon, there's months in a gumintino. The moon in now, no ceiling. You know why I am, Madam, would it say 4.9 billion, the other million is and so please come out. It's a job as you and her, or back what you was if you know what this can, or ban was it one quaim. So quite be also, only bearman be quashed. Mammy, I'm quiet. My lady Medasi, and I see and then Uncle wants to say or they actually a bray a sharp heads. In boostable Mr. Police in a drono a bray in ye. Nasabre de more do papa anom ye boama when Nipediano come on and young day. Not as a Nipediana Timiacon, Edinar when you are soon kunim Tibabia will be an obomade. Never a herbal shop will be a license chemical shop in a pharmacy BMU. Nacope in boost herbal Mr. Estarman say. Police in no edroni be enom. Na when you be no ma ebeboa ama immune system when you pediano no. Na who are direct major and I'm also pampe. Na when you pediana timia con edinar when you na esu enkunim. Your numbers are didi juma 0246 208496 0246 208496. Offer Dr. Obejo so na sembi a chere wadwen empo ya de no mambo so o how bi ya rebia tete wache o pese unum imboostable Mr. Nibi na wasembi se bia Fred Dr. Sesia imboostable Mr. de munim dada na munim juma edi nanso na ebebo so kakra se de be obi a ne de dikan a wotie no obehu de edro no eye ye ka imboostable Mr. eye hahama enubra enuan hini na ya natural spices Ghana he ya na yakeka bomu ye de aye na your number 1 immune system supporter FDA for agiatum na ewra ni paduani ma eboa apagya immune system na ho den ana enkwamo na ho den na ni padua no etumi enya apomode mapa ye ka immune system anyame nyansa ne ni payomu no eno ne ade a ebo ye ho ban free nyarewa ho eno na ehwe eye osi akwan ma nyarewa eno ti se woni padua no se obe yare ntentem ana yare be ni paduani ma ebetimi afiri ni paduani ma kontem no eno gina immune system ana nkwamo ano ne bobre eno ti uyo obi a wota yare pa kakra bia no wanya code kakra bia na hwene masisi etoda krampa wankasa no ohun timi ohun ye obasabasa won hyeda hu ba bi kopote a eye oya nanso so no ohun na ohun ye obasabasa won tumi ni dia ni nyina ebo kokose wo immune system no na ho den ekofom na afei so etoda na ade timu ana ekrotu a wo betwitia na enko wo yare da duro so wanum nro na ohun esunsanso pa bi a nkwamo no na ho den ekofom ntia eno nti ne ye kanfo imboostable Mr. eno any negative side effect bia na wonom a epeja immune system na ho den ma ne tumi bo ni padua no eko edinyare wanyina esunkunim immune system no eye tissue cells and some organs bi e woni padua ni mu na ekabo mu eme ye kase immune system na ebia odwuma edi ebia adwuma wo ntini mu ebia adwuma wo mogya mu cells ni bia adwuma wo empo ye skin ye honam dua no emu eno nti se wodia no na ho den kofom a ya na eden se yare ba ni padua ni mu a wobetimi akon adi ni adusa yare no so enkonim nom imboostable Mr. na fama immune system na ho den no enkosoro biem numbers no number no eye 0246 208496 0246 208496
96 me no kase obi bisa se na me so so a osa etete mi metimi anom imbustable mixture ni bia na me pacho yare bia wo nipadua ni mu se ya yare krankro se ya yare a eba na contentem no ni nyina no se betimi akọ afri nipadua ni mu na wade wo ho se onye wapomden ni asomdua a age se nkwamo no e wa ahoden enu nti ne se osa na etete wo aduane to yema wontumi kra obi se komde me kakra bia mentumi obi kra de o se aduane no me na ne bo ontimi nya ne ho hwe ye kanfo imbustable mixture e de amawo diabetes ne do ato aduro so pressure no e kosuru too much nti ne doctor do ato aduro so a ye kanfo imbustable mixture ne de amawo se enipa binom anom e de adanse ama ne ya me no wokase o mokọ hospital doctor se pressure no aye normal eno nti wo so betimi de account pressure aduro no ho o diabetes aduro no ho stroke aduro na wonom no wo betimi de imbust na ka ho na wanom na ebeboa ama nkwamo na nya hoden na watimi akọ edi sa yare krankro no esu enkunim se immune system no wa hoden a eno na timi identify pathogens bi ti se virus bacteria malaria parasite omu rua nipadua no mu fungi ekofo hawo ene nyarewa bebrede breye no se immune system no wa hoden a ena nipadua no betimi asi sa ne omani nyina eho kwan imbust ekratanis a ehye eye osi akwan ma sa amoa wanketenketi a yemfa ye ni enhu no eno nti se wonom edro na ebo ho ban free bacteria se ho malaria parasite no ontimi nwura nipadua nim na epo se na ni din sen no owura nipadua nim a enam se imbust na di kan ho dada ni nti no ebeboa ama woni padua na akọ edi sa malaria no esunkunim ene nipa bebre na afra mo se ade imbust na magic na because me po adwuma na me honam nyina ya me basabasa na me chese menum kura to aduane kura anya makono na so menum imbust no metimi didiye afa me to ho me dan pa ade chie no manya ahoden foforo secret ni se imbustable mixture no eyi stress free ni padua nim eyi pains e free ni padua nim eno ti se wo tie me na wo ye adwuma den na se ye bi kura pa bedru fi na wo ye basabasa wo ye ja ho adwuma toda no wani so briwa ye kanfo imbustable mixture e di ama wo wakoma na ebe operiperi wako hospital doctor akato se cholesterol no aburu so woni padua nim eno nti wan hwe kwakofo how e di abrewa imbust ekra saponis eno nti eboa control cholesterol level e di maye na afa so ahwe a control sugar level no e di amaye entini ni mu bede da ho ama moja no e di afurusane ye na yare bia aba ni padua nim sa abasa ne obetina sa aba na sa kontem so no me pa cha no imbust herbal mixture police ni na duro no number no e 0246 208496 0246 208496 bema wutie mi a ebia wo mema sem kofo me pacho mesrewo na matufo se menum adura se bi mpraduasa ebemu atimi akobo adwuma ne ya se bema e wo mpam na afa wo be sore no na wanya akomayare na wa sell sperms no imbust rani padua ni mu a ehwe siesie bema wo mema yem wa abra ebia sexual weakness no ede ebia stress ene de aba ana empo no unipadua no flames na adoso amama ya adoso unipadua ni mu ana enam yare bi se ye gonorrhea syphilis ena akwafifa sa ohaw ni nyina de aba wonum imbustable mixture na ebeyi sa ohaw ni nyina e de free ho na afi edome masam na ama obaka chese ohaw bia eni akire oba o mensisi mayi esu betumi anom bi oba bi ohos na mepese metete ma wontem ekwan a mefa so ye no amoa minti nei akofo ohaw de abrem na mensisi na etwa na so menya nduru mi monopole stage ye kanfo imbustable mixture e de amawo Dr. Stephen na afi hwehwe imbustable mixture wo herbal shop license chemical shop pharmacy bia organ half an aba bia ya to apeti afen so ye de imbus pharmacy abakuma se kodiem ofen so kwan ne so honomo a ma bia pharmacy ma bia herbal shop ma bia license chemical shop ba bia wo bia na ye delivery e wo honom na afen so brana ne ye mbedi djuma esan se ye nuro no eye papa na ne bo so da form esi obia de eye imbustable mixture any imbus pharmacy e ho sem na me de brewo ye de ya no see the phone numbers no ne doctor entwetwe nkomo number no eye 0246 208496 0246 208496 semantimi amo yare so no nchese imbust no untimi numbi esan se imbust die o yare o unyare o numbi ye ne ayanyare no ye de boy ho ban na wona yare so e de bo mu ni padua no kuti anyare wa no afa ye sore so kai ho se imbustable mixture die eye apomde mapa ena apomde mapa so ye imbustable mixture enam so police ni na ye yenti ye ka imbustable mixture wo je enso se police ni no edro no my lady me da se oni nyame nya adwuma
throat ni ya throat ye ni mini fritete me pa cho ye kan isi ana ma ho aye ha na so wakwa se ya brampa mami so de bra yi ko papa ne ho ne kwan so ano ne kwan so maledi ne kwan so ano awo de ne ko maledi yen ka se mi kire enipa ne waba maledi betu bia so no se nke de afidie si ho so we nipa kan ne amu awura so de mo bi maledi se ukọ Pentecost na mami su CAC dia minim de nti a ba na maledi be kan na wadwena amaso papa ne ba pa na abrante no enye ne ba no so enti so oye na de a o mi no sabe pepe se won ti o ke bia won ti obi ka enti maledi yan kan tira wo ma titira Christopher obi kwasi ada so dura mo ma kwotena o ma kwa kwotena eye aso de akwa kutuye sika kese set tight we ya de bobra na wo ba kwade se ye wo ba na me de me ya so wo mama ni e me de so wo mama ni e ha wo pejama sankola e ha wo pejama sa ba ejina ba bi maledi na wo ka so be to me mama no ene ne ba na ho o mu ni ba bi ejina na me de be twa nyina ne se mami papa se abebe kan mami sa abebe kan kre abebe so mo so kan kre maledi be twa ne se o mo dua maledi o mo dua mi da se be twa ba na e no na ya tentene maledi me se wo de opa se ejina fidie so ne ka se o fa ma nyame se papa ne ma no betu omuturu manwia o mo fa asem bia ho ba mani frɛ na nanom bi jeti ase o mo di mirika be ba me aka asem no edu ba bi ni sro de nyankopɔn no de ba asati so ba wo frɛ tumi bi se enkunu de no di mirika no oba esisi sima mbeze musisi mami ma ne kwaso no sabi so ko fa de wura mana bola so kwa no de be fia aka wo pa no ganya na kwa na fa me de na fie na ma lady obe serve na se opeso won kwa ye nya ne kwa ma ne nko we ya wade a wa hye ne kawa awade a wa hye ne kawa enti die enti na pese uja no na nye court no de ne ko ye kon ma lady so mu nim court a o mu konko bisa wo papa no adam for the prosecutor no ana beba isu nim se mo ne ye fine ana asema ba no de atu nanim se papa ne nka bi ma no anu wa frɛ mo enye court asem eti so aka se abeba ande na court de court na pese o kire se register wo do ye court no frɛ o frɛ wo mu so mo mra na esiesie anu o makrenti ase anya adwuma we na court ma mo court esika bi court se ko ye krata bi o mu henu o mu fa abeba ndi sika ma pani se de man lady kan ye no mesrew abeba yi se utua ne pa no enne ba bi o be fa bia ene ne nko no ko kire ofie o ko a se e be gidigida fa prosini kan fa prosini kan na kokwaji usika sika my lady 13,200 cement 50 bars na aka no 13,200 eye me de pass we bua asem simple kra na owura ye de estemfo de ye ya de ye mani si ase ko fa wo nua no mienu kan na wonya miensa obo nko ani posifo bia enkofie ko fa nua no mienu na mko kana boko eto ne ade a na o de posifo akọ so de buga I can't tell. And think me out because my mina shoes can finish. But the body some. I can't always see a person I brought. What one my dear quack some. I will ma. And you know, Mujano and Tiansono. Ah, 7 years ago, and it torn down. Oh, my one is canning wool. Oh, I want to so the church. Ah, what you did. Some man no poor, you bet from what is going to be a diamano. Woman to first can da esa. So I in a wedding. And na say say wo mu egu ode so egu ebusuafo anim nti say wo mu sum no ade yo ebusuafo ye ba esi a nkoko Peter so edwede mra 21st clinic a sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
Womuji international awards ahodo, womuji local awards ahodo. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Womu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no. Eya sciatica ena stroke nso de kwa. Diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baby a wo mo ho 0540-311-311 0540-311-311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Middle Nanda na wote ho a wayɛ stiff saa no. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe me no. Emo ye titiriti. Mentumi pon sorry. Ho na enwanwa. Enwa me freedom buy na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Ema moja edu mafusane no. Echeyi. Natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha. Na no na madam Fukofimpo ka kire me say. He work natural health for bi bidrobi omodi aba. Your friend no 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketo a. 3P garlic mixture. Wo ko todwe ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P a. Ebejane se hum. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma no fo. Anansa nkwada wo nya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred Piwak e was 024-89-288-24 and 020-100-0021. After you, na you. Mema wakwaba eba life care. Jaye body therapy, body massage, and also aesthetics. Oba, whoop wider hip, big butts, body brightening, and also whoop appearance look attractive and Jaye laser treatment for all kind of skin conditions. Say stretch marks, birthmark, dust spots, and I do honam aboso any for any true life care ya wa anu ye at the mouth. Life care, body management, and also weight loss. Ebi ana uye overweight. Uko say u slimming down kama. Na u skin no anase u body no etimi eyi no pepepe. For any chem our life care. Life care. Your Kumasi Edun Railway Police Station. You need just for construction and air direct opposite. Message over for life care. Our 0540 588731. And I say 0203 189090. Life care. Your life expectancy is assured. Market. You go from Jinyame no, you different type of Jinyame. Betobi, Ebony, Fofo, Yatete so. Yes, our uncles come a be what Abyss Plaza. Femi che papa be a damico. Share. Beshebi. Femi bango papa be a damesa. Share. Yatete Yaman to be beer or Abyss shop. Bibia or Abyss shop. Betobi cotton. Betobi coche. Eya fofo la fo. Yatesu. Blah, at this year market, Abyss Plaza. Bye bye. So, what about what your papa piano? This is my secret. Give us P capsules. Pema, I want to go from now on to me to my ding one pen. Give us P capsules. Over to us, Mama. Or no, enemy lawyer. And to lawyer, no, not show bottom. Are you from? Again, I'm upon a permission about Chiamwa as a new day. What's on? No. You nephew, I can't. A friend give us cold capsules. Say yes, you ran the wall, swore. Coco did do nip a dream when in our walk for Sa a mamma and Tima Wunja would name you. Wouldn't give us cold capsules. Obey your free lawyer. Give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. And men, what if you do what you do, Cronquan, Efa? Give us core capsules. A pain for a batter, one more menu for one and Quadawan if you do me.
Prakasa ye aduaba won so a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hia yi pa enye prakasa nko nuaba ne ahaban bi te se kwawunsusu a abonwono ne de akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye prakasa powder prakasa powder siesi nipadua na abo akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Harrows Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 Prakasa powder aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Adi oi honey and never surprise o Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who said that will complain with sisini koko a epe agi wakade eno hu dwa kesepa na ne Mikodi brew. A yama mani mema. A yoko ni sisi yari drink simpa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na Edusa ya wase me brabo buye. Sweetie, me be come on mama adwamo. What does ye aye juma? It's a living testimony. Kone kwajudi. What can't keep yeah, I'm sorry. Obie Timinumbi. I just happened for one woman for down for any the onion fear do me. FDA Aji Ejwadi Nkratoi Atom. Hello, me dey grow fine. Wanu mu ato, wuntu mi nidi, wunim ni entira. Ebasa na echre se, yare ewura woni padua ni mu. A ni padua no pese wo kutia yare no na enam se. Ahwani nu a ewo ni padua ni mu sa. Na enua na ni padua no ede eko atia yade no nti. Ema wanu muto, enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje, emani padua no nuane nuro ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton ebibidru. Se wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age edwadie nkratowo yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. Yes, comfort, I got yes, confidence, I got yes. The new Yas Extra Long Sanitary Pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Yes. Feel confident, stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. I got yes, confidence, I got yes. We got yes, protection, I got Yas Extra Long Sanitary Pad for extra comfort. We got yes, protection. Ojo, that's a foul. Coco, I am team. Anyway, if you Mr. Pace. Oh, this may not go view. It has be all any capsules. So the mawa say Coco, I am team. Wifey menstrual pains and eternity. Namison and say wifey yare or choir sabia. And no mercy when you're malaria. Me call ya no mammy malamis. Me buy an and ben malamessy wifey. And you don't know crown what to see say. Me cry when yamekwa. Oh, mammy tonic be. Bra. Mrs. said, me fear to move. Hey, honey. Into a baba and I can't want some son. Oh, baby. Oh, baby. And what you wear? Senenso, open for, or bad time, or my abofra no for, and I abofra only in fear do me, 8 me for surgery.
Frey, Obenya Biato, I will pharmacy shop, herbal shops, any over the counter medicine at 0599 415191 0544 174461 and 0208 161800. Abusuafo ya me akwaba e de aba Sompa Nkomo no so abusua sister sanitary pad enkuma ene akese kakrai koda afa ne ebu yensa we ye dalia product for na de abadwa maso bomodi ansa obekwa akoji bia bi je be fa ko pa chew 0548005570 Katima Herbal Center osi infections ayamukuro prostrate fibroids ye wobu yakwa any methodis asore no ene di anu she 02461 02464191717 cuts away a Colitac Dental Clinic ubetu besha crown bridges dental implants now your cosmetics open so the dam obi sisi usene so a cleaning ni polishing ye oka chwe amaje my building num Patasi Ben Vegas for 0538250078 Top Eye Care Clinic. Ya was swami. Any no motel ni dia no she. Ade bi e fa wani hu. Be mo ahwehwe ni wa. Ko pese o ye corporate screening, community screening 0552292274 0552292274. Admission. St. Andrews College or GSHS 1 Copim 3 or Memu Baby Amankasim Shama Dunkwanofe Seshia Sarenso and crying 0244696911 Faith Omopate Clinic Obowa Linda any Dorcas Morrison said, Modi Mama dear Bamensaka, a Radin Sham, Linda, any Dorcas, Dylan, Amo Metenkins, a Radin Sham Papa. Tina Tachi for Amo Metenkins in Anso, in Sham or Hini Fan Club, London. Papa Kodobo Kri Ado, a Ramabuni, Beki, Mike, Mampo Kria, any more Makani in a Chamo, Sarah, and Yoko Amsterdam Swa, Obapa Rose. And a fe me amekuma akua Patricia any mo amaka ni nyina Awurade Nyankopon hram Canada sister free any Auntie Josephine nso hinni fan club mo nyana mo fentintim so Awurade hram ya kwa man so 0551 931931058 Hello 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 Hello. Two and one is so. Hello. 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 Ababa. Hello. Can I bet to us?